Menteri Ketenat Community and Rural Development Abu Taher Mandal ulap pentip bakasoka jela kalasna khandai teliki CNR di blok Bathamai. Ka Presiden Jangkari ka Draupadi Murmu kan sasam ya ka khusnam Padma Award na kabenta usnem ahja apulai ha ka civil investiture ceremony ha Rashtrapati Bhavan Mynta ka janmit. Ka Indian Space Research Organisation ISRO kan sapelai ya ka One Web India 2 mission na Satish Dhawan Space Center ka badan ha Sri Harikota ha ka arpundia tarik mentau benai. Ha ka G20 ka jingelang jong ka Sustainable Finance Working Group kan salong ha Udaipur Rajasthan mentang sengi. Ka Australia kala job ya ka jingkawang pisa ba kala jet ban tiet ning kong ha ka jingelekai ODI ka balai ba ka bakhat du ha Chennai.